Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ro gini gilong ki khubor bam da kasni. Superintendent of Police jung East Khas Hills Vivex im ula pentip bagi bor pulit kila yo priangi ka jan slam kabadon kidak ha ka jaka kabadon hajan san meter na ka surong mau kma hasora. Henry ula ong badang kamkloi ban pensishalanu kadai jung ka sonam Raghuvan shini em. Kadi ka jan slap kabaladap da ka dan kidak haka Henry ngim patla ban pensishalanu kidi kidak snam. Kadi tangka forensik kabala ban pensyai ong usim. Ulo ong ru bagi dang wat benia ban yanu jori kani ka jan slam bar ka jingtmu ban tip lanu kadi ka jan kabala shem haki video ki badon ladep ban yo ka size ru ka long 3XL kumtangi dang pet benia open ram. Ha ka bayadei baka jingtwet usim ula pentip bagi kenhun kila syong shit ban kanrai ka khalau ka than wei saudong ha ka sngi balang. Henry ka slap ka bajur kalabu jing ka jingtwet kandang beteng ha ki jaka ba marjan. Kidon shibun ki kinhun ki bishim benta palat san paulanin rupongun na ka NDRF, SDRF, Fire and Emergency Services, SIT, SOT, badru kinong wan kershan na kasnong ulaong. Habakali halor ka jing pinon kam drone usim ulaong ba ka jing kerhai slap kala wan ra jing Henry habakal air kala kamjam lala ban pinon kam da ka NESAC drone. Ka drone kala yarap ru banap eka medyap jeng uriulum tungin duwai bakal air kan jam ulaong. Usim lo kenturu iki pait ba banum syunget iki kubor bom shisha. Ka SIT kala de bantau bat nginit syaprang. Karkum kisaki ki kendon baka jenglam na ka jaka jengjia ulaong. Ulaong ru baka postmortem jeng uraja Raghuvanshi kala dem Henry ka kubor ka bapura kadang am. Kakinhun NDRF kan beteng biang ya kajing tuet ika sonam Raghuvanshi la syai hadin baka slap ka bajur baka jing bam syai ka kman kala pensa nge syai ka jing trei ha ka sngi balang. Ha gani ka jing net wat kila hiar syadu news pa pun sya arliang koj ha wei saudong ka jaka balalap ya ka met jong uraja mensyua. Gidang lap hi ke mener gidang lap te kadang beteng hi ka karya ka bobol tu te ini hapia beteng hi ka jiwat. The old heritage structure which was actually established in 1885 has been there for a long time and has been redundant. So the district police welfare committee had sat down and decided why not turn it into a museum or something where we can actually earn revenue for our police welfare. That means which will go for the welfare of the men. In case of any emergency, any contingency, it can be used. So we have a welfare fund. Every district, every unit has a welfare fund where we actually help our people in certain emergencies, in certain contingencies. So when we came to know that there were a lot of vendors who were interested in all that, we floated this, and amongst a number of vendors, Kong Nafi Nongrum was selected as the best vendor out there, and that's how Sora 1885 came about. It is a restaurant which is part of it is of the old police station, the lockup, and its premises out there. So the heritage is maintained. Yes, the heritage is maintained, and in fact they have retrofitted the building and all that, so that it is maintained. I think it started in May. Yes, on May 22nd we inaugurated. So a lot of tourists are coming. I hope so. Yang beteng ka jiwat kalau pun belajar berbenci di mana dia SDRF SPT untuk hal ini service belajar siapa viewpoints itu maka penilaian ke real code di perkataan basis untuk hak forensic kes tidak register kemudian postmortem ada dan kini sih apa postmortem report kita perlu cepat. Betul, kemudian kalau cakap ni lah dia bakal ada katukan isni hang tu, dia katu ni part of forensics, ka central forensic laboratory, dia kamat nanti kena ka central forensic lah ka dia senam ni. Jadi kalau long ni buat orang bakal dia kamu ada kes buat nanti kena, kalau berikom kepada
beliau lah lalap nariap ketika dia barat san itu buat kaskuda dan syahoi juga nangta pada kita kisah nak metro anda lalu quest ru ni bakadan kita injury ke bah kedau bakal dia kemudah ada dia kan kedua kam boleh sih boleh hi kaskuti kan dan yang tu dari jingkli kalau menubara kaskuti situ juga tu hi kapal bakal dia kemudah Tangi ibu. kata kawat ketika kawat pertama kata kawat pilak manlap ni ru long pilak tiet ni ru kibun perekam kiba belum brief perekam kiba ban tangkawai hi ketika kawat pertama but kadang hi kata ka jimbet senam hangta bagi apa syafal se kata ketika di kasam brief di nang tahi nilak ban wan sya kata conclusion bahwa katu ketika pen untuk akrai Ni ni dah nado simbolik kong hi la tri borbahi bani nang yai trehi ni persko kata jingkran jomlu ru pan pinthau riane ban omba ni klam trehi ni skuthu mengi hi kami la please hadu umta hi ni trehi testahi ni trehi met man sir ya kanu no kami pa ya kata hi ngam trai ni randin akam la abshet hi kanu no ka pressure ne nan no ka diang ru ndai ni yo jikrshan ro beliau ngakak nong ba yakile ka jingkuble ka ba kerpang iki ngadu astang hi wat ia ka jaga shale pedbiang iki nong shoshnong tu manchet ini manwan pandit wat lang badan lang biki kedhon pulit jini kidan lang ki nong shoshnong nong tu ki volunteer shnong tu ladan de kajik sunghu ka ba khrawi ki kam dan kata setiap apa nimburi na ni wat ni le ban wat ni sha jing toket ke di ban wat ni sha ade kumno ro ndre ke di sha ke di ban mi sha ni te kata ka jing ong juki te ya kata hi priang hi kata ban ke jing toket te kan ya hi tek kum ka investigation hi objective investigation will happen ngakos ko tentu gawe long kibun ki jigetu ban hadin tani ja bin ice ki homestays ki guest house ki guides buat ki nak shang ru di long yang mentahi ngalani bun ki advisories klami naka sarkar naka tourism department hi ya kata kita buat kita buat testai kita ki kendor bar abu hi try kan dan ke jing skai tu kasuk ini kulit tu ada dan CCTV ada dan register ki bala pin kentio ki teng ki number ki address ham tu kasuk ini ru de tang ta hi tu ki dah chini khadu mentah ka juja kan juja kum kan pa nong bansha punya beliau ban hoi ka dan ki jing sha punya pri kam ding ke ban long pan iki turis kadon si kiladon kikis mention na kikis ke ba ya ba me DA but kum kan ye kikis ka kasir kong hi ha jing pe